Hari umugabane umaze imyaka ibihumbi ubika inkuru z'abami, abarwanyi, abashakashatsi, ariko hari indi nkuru idakunzwe kuvugwaho bihagije, inkuru y'abantu batitwaje inkota, batitwaje imbunda, ahubwo bitwaje amaguru yabo, umutima ukomeye, kudacika intege n'inzozi zo guhindura amateka y'aho baturutse. Iyo bavuze atletism wumva iki? Full marathon, half marathon, metero 10,000, metero 5,000, metero 1,500, metero 800, metero 400, metero 200 na metero 100. Ibitekerezo by'abakunzi ba atletism bihita byerekeza muri ibi bihugu bikurikira: Kenya, Ethiopia, Uganda, Maroc, Algeria cyangwa Botswana. Mu marushanwa akomeye nka Olympic Games, World Athleticism Championship, amazina y'Abanyafurika akunze kuba ari yo agaragara ku mwanya wa mbere. Ariko se byagenze bite kugira ngo umugabane wagizweho ingaruka n'ubukoloni, intambara, ibibazo by'ubukungu ube ari wo utegeka isi muri umwe mu mikino ikurusha iyindi ku rwego rw'isi? Ese ni impano? Ese ni imyitozo? Ese ni ubutumburuke bw'imisozi yacu? Cyangwa hari amateka maremare abantu benshi batazi? Uyu munsi tugiye gusubira inyuma imyaka irenga 100. Tugiye gukurikira ukuntu atletism yageze muri Afurika, uko yakiriwe n'ukuntu yaje guhinduka ikimenyetso cy'ishema ry'umugabane wa Afurika wose. Mbere yo gusobanukirwa n'amateka yayo muri Afurika, ni ngombwa kubanza kumenya icyo atletism ari cyo. Atletism ni umwe mu mikino ya kera kurusha iyindi yose, igizwe n'ibyiciro birimo kwiruka, gutera ibikoresho nka javelin, disc na shot put, ndetse n'andi marushanwa y'imbaraga n'umuvuduko. Amateka agaragaza ko amarushanwa yo kwiruka yari asanzwe aba mu Bugereki bwa kera, aho umukino Olympic yabaye mu mwaka wa 776 mbere ya Yesu Kristo. Muri icyo gihe kwiruka byafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubutwari, imbaraga n'ubushobozi bw'umuntu ku giti cye. Mu binyejana byakurikiyeho, umukino wateye imbere mu Burayi. Mu kinyejana cya 19 hashyizweho amategeko agezweho, hategurwa amarushanwa mpuzamahanga, maze mu mwaka w'1896 havugururwa imikino Olympic, hajyaho imikino ijyanye n'igihe. Icyo gihe Afurika ntiyari yitabiriye ku rugero rushimishije. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 atletism yatangiye gutera imbere muri Afurika binyuze mu mashuri, mu gisirikare no mu makipe yashinzwe n'ubutegetsi bw'abakoloni, Abongereza, Abafaransa n'abandi. Abakoloni bazanye uwo mukino nk'igice cy'imyitozo ngororamubiri. Mu gutangira, amarushanwa yakinwaga cyane n'abakoloni n'abimukira b'Abanyaburayi. Abanyafurika benshi ntibahabwaga amahirwe angana yo kwitabira amarushanwa cyangwa guhagararirwa n'ibihugu byabo. Nyamara nubwo amahirwe yari make, impano zari zihari. Mu bice byinshi bya Afurika, abantu bari basanzwe bakora urugendo rurerure buri munsi. Abana bajya ku mashuri n'amaguru, aborozi bazamuka imisozi bakurikiye amatungo, abahinzi bagenda ibirometero byinshi bajya mu mirima yabo. Ibi byose nubwo bitari imyitozo ya atletism nk'uko tuyumva uyu munsi, byafashaga kubaka ubushobozi bw'umubiri, kwihangana no kugira umutima ukomeye. Abantu benshi ntibari bazi ko iyo mibereho yari kuzavamo bamwe mu bakinnyi beza isi yari igiye kubona. Mu mwaka w'1894 Afurika y'Epfo yabaye igihugu cya mbere ku mugabane gishyizeho ishyirahamwe ry'igihugu rishinzwe umukino wa atletism. Iyo yari intambwe ikomeye kuko byatanze urubuga rwo gutegura amarushanwa no kubaka gahunda z'iterambere ry'uwo mukino. Ariko hari ikibazo gikomeye. Muri Afurika y'Epfo yari itangiye gushyiraho politike y'ivangura yakumiraga abirabura mu mahirwe
amahirwe menshi harimo na siporo. Bivuze ko impano nyinshi z'Abanyafurika y'Epfo ntizigeze zibona amahirwe yo kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga. Nubwo byari bimeze bityo, umukino wakomeje gukura buhoro buhoro. Ibindi bihugu nabyo byatangiye gutegura amarushanwa imbere mu bihugu, cyane cyane mu mashuri no mu gisirikare. Ibyo byabaye umusingi ukomeye w'iterambere rya atletisme ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka w'1908 habaye ikintu mu mikino Olympique yabereye i Londres. Umusore ukomoka muri Afurika y'Epfo witwaga Regis yatsinze isiganwa rya metero 100 yegukana umudari wa zahabu. Aba umunyafurika wa mbere wegukanye umudari wa zahabu muri atletisme mu mikino ya Olympique. Iyo ntsinzi yerekanye ko Afurika ishobora gutanga abakinnyi bafite ubushobozi bwo guhatana ku rwego mpuzamahanga n'abandi bakinnyi bo mu Burayi na Amerika n'ahandi hose ku isi. Nubwo icyo gihe intsinzi ye itahise ihindura uko Afurika yabonwaga muri siporo, cyane cyane atletisme, yabaye intangiriro y'urugendo rurerure rwari rugiye gukurikiraho. Mu myaka y'1950 n'1960 gukomeza, ibihugu byinshi bya Afurika byabonye ubwigenge. Ibi byahinduye byinshi muri siporo, cyane cyane muri atletisme. Ibi bihugu byatangiye gushinga federasiyo zabyo za atletisme, bitegura amarushanwa y'igihugu, bitangira no kohereza abakinnyi benshi mu marushanwa mpuzamahanga. Atletisme ntiyari ikiri umukino gusa, yabaye ikimenyetso cy'ubwigenge, ishema, icyizere cy'ibihugu bishya. Buri ntsinzi yabaga yerekana ko Afurika ishoboye guhatana n'ibindi bihugu byari bimaze imyaka myinshi byubaka siporo atletisme. Isi yatangiye kubona ko hari impinduka zikomeye ziri kuza muri atletisme, ariko nta muntu wari uzi ko mu misozi ya Ethiopia hari umusirikare wari ugiye guhindura amateka y'umukino burundu. Umugabo wari ugiye kwiruka ibirometero 42 na metero 195 arizo full marathon. Izina rye ryari Abebe Bekira. Intsinzi ye ntiyahinduye amateka ya Ethiopia gusa, yahinduye amateka ya Afurika yose, ifungura urugi rw'igihe gishya cy'ubwiganze bw'Abanyafurika muri atletisme. Hari igihe amateka ahindurwa n'umwami, hari igihe amateka ahindurwa n'umusirikare, hari n'igihe amateka ahindurwa n'umuntu wiruka n'amaguru gusa. Mu 1930 isi yose yari ihanze amaso Roma Marathon. Icyo yabonye ntabwo yari intsinzi ya marato gusa, byari intangiriro y'ubwami bwa Afurika muri atletisme. Mu 1993 hashinzwe Confederation of Africa Athleticism, ariyo mu ncamake yitwa CAA, ishyirahamwe rihuza federasiyo za atletisme zo muri Afurika. Rifite icyicaro Dakar muri Senegal, kandi ritegura amarushanwa akomeye nka African Championship in Athleticism n'andi marushanwa ku mugabane. Uyu munsi Afurika ni kimwe mu bice by'isi byubashywe cyane muri atletism. Ibihugu nka Kenya, Ethiopia, Uganda, Maroc, Algeria, Botswana, Afurika y'Epfo na Nigeria bikomeje gutanga abakinnyi b'ibihangange batsindira imidari mu mikino Olympique no mu yindi mikino. Amateka y'uyu mukino agaragaza ko impano, imyitozo no kudacika intege byatumye Afurika iba ikirangirire mu isi ya atletism. Mu 1960 umunya-Ethiopia Abebe Bekira yahinduye amateka, atsinda marato mu mikino Olympique yabereye i Roma. Ikintu cyatangaje isi ni uko yirukanse nta nkweto yambaye, yaciye agahigo k'isi, aba umunyafurika wa mbere wegukanye umudari wa zahabu muri marato. Mu 1964 i Tokyo, Abebe Bekira yongeye gutsinda marato yambaye inkweto, anongera guca agahigo k'isi. Ibi byatumye Ethiopia iba igihugu cyubashywe cyane mu kwiruka intera ndende. Mu 1968
mu mikino Olympique yabereye Mexico City. Kiprono wo muri Kenya yatsinze metero 1500 nyuma yo kurwana n'uburwayi mbere y'irushanwa. Iyo ntsinzi yahinduye amateka ya Kenya, igihugu cyaje kuba kimwe mu bihangange ku isi kwiruka intera ziciriritse n'indende. Muri iki gihe hagaragaye ibindi byamamare nka John Kiribuya wa Uganda yabaye umunyafurika wa mbere wegukanye zahabu muri metero 400 mu 1972 aca agahigo k'isi. Filipo Boyan wa Tanzania yashyizeho agahigo k'isi muri metero 1500 ndetse anamenyekana muri steeplechase. Mu mwaka w'1980 Milutsi wa Ethiopia yegukanye umudari wa zahabu muri metero 5000 na metero 10,000 mu mikino Olympique yabereye Monusco. Saidi wa Maroc yabaye umwe mu bakinnyi beza yashyizeho uduhigo twinshi ndetse niwe wa mbere wirutse metero 5000 munsi y'iminota 13. Ikigaragara nuko umukino wa atletisme ari umwe mu nkingi Afurika yubakiyeho mu kugaragaza agaciro kayo, mu kugaragaza abagore abagabo badacika intege, batava ku ntego, ahubwo bahora baharanira iterambere, baharanira inyungu, baharanira icyabateza imbere cyahindura amateka yabo mabi agahinduka amateka meza. Bityo muri atletisme abanyafurika binjijemo amafaranga menshi, baba abaherwe, bamwe batunga imiturirwa, abandi bagura amamodoka agezweho, abandi bagura amavira, abandi rwose bagira ubuzima bwiza butangaje biciye mu mukino wa atletisme. Ndabashimira mwebwe mwese turi kumwe muri kino kiganiro, ndabasaba kandi ndabibutsa gukora subscribe, share, comment. Murakoze cyane mwari kumwe na Cyprien the Fight #1.